اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رب کرن مسلمانن ہنز روزداری قبول اللہ تعالیٰ کرن ہمو تا غمو نش آزاد رب العالمین کرن عالم اسلامس پیدے عید سعید آتا خوشی ہنز عید آتا سارنی مسلمانن چھ گزارش وقت یتن قریب واتن یمو دعائی مغفرت خاطر دعائی شفا خاطر دعائی کامیابی خاطر یتھنس گزارش کرمس تمن سارنی ہند خاطر کرو دعا البتہ تہ معلوم کہ یم چھ کینٛہہ مواقع یم سات انتظامی ہس تہ نش واریاہ زیادہ ومید آسان آز تہ کرو انتظامی ہس گزارش یم منٹ باقی چھ تمن منٹن اندر کرن یم ونکینس چند جمع کرنچ کوشش ام پت کرو ترتیب نماز پیش تم پت آس انشاءاللہ العزیز نماز پت آس مختصر دعا تو خطبہ تم پت نیرو انشاءاللہ خوشی خوشی پنن گرن کن اللہ تعالیٰ کر آز مسلمانن کامیابی آتا عالم اسلامس کامیابی آتا رب العالمین کر بے اولادن اولاد صالح آتا رب العالمین کر سارنی ہمن تو غمن آز رسید پریشانین رسید یمو اصحابو یہ عیدگاہ بناونس اندر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بالواسطہ بلا واسطہ پنن کردار پیش کورمت یم ونکینس عالم برزخس اندر تمن سارنی ہنز قبر کرن پرنور لحد کرنک پرنور یمو اصحابو ونکینس اس نظران چھ سوزمت اک زیوٹ فرست یت اندر کینتو دعائی مغفرت کینتو دعائی شفا کینتو دعائی کامیابی کینتو دعائی خیر و برکت تمن سارنی ہند چھ نظران زانن پروردگار رب العالمین کرن تمامن ہمدن احباب و اقاربن مغفرت تہندن احباب و اقاربن تی مغفرت یم بیمار تمن کرن شفائی کاملہ شفائی عاجلہ گیٹس پہ چھن بہن ضرورت کی دشن طرف چھ واریاہ جائے لہذا انن مسلمان انتظامیہ ہس کوآپریشن کرت دچھن کن تشریف رب کر پنس خیر و برکتس اندر جائے اللہ تعالیٰ کرن عالم اسلام کن حالاتن اندر تی مسلمانن پنن تائید و نصرت آتا تہ تہ کرنو پنن تائید و نصرت آتا سانن گرن ہوئن اللہ تعالیٰ سکونک بہار کامیابی ہند بہار طلبہ طالباتن کرن کامیاب یم بے روزگار تمن کرن وسعت رودی آتا نڑ مدورن کرن یاری تاجر پیشن کرن یاری عیال بارن کرن یاری ملازم پیشن کرن یاری نانگارن کرن یاری زمیندارن کرن یاری رب العالمین کرن سارنی مسلمانن ہمو تو غمو نشاداد یم اعتکافس اس تہند اعتکاف کرن قبول تہند دعا کرن عالم اسلام کے حق قبول کشیر ہند حق قبول تمام مسلمانن ہند حق قبول اللہ تعالیٰ کرن سون سیام قبول سون قیام قبول اللہ تعالیٰ کرن سارنی مسلمانن کامیابی تو کامرانی ست ہم کنار تو سارنی چھ معلوم اگرچہ اس عام اصطلاح اندر چھ عید مبارک ونن مگر یوزن اسلافن ہند الفاظ شروع دمت تم چھ تو سارنی معلوم تقبل اللہ منا و منکم اللہ تعالیٰ کرن سن اعمال صالحات قبول اللہ تعالیٰ کرن سن روزداری قبول جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کے طرف جمعیت اہل حدیث ضلع اسلام آباد کے طرف جمعیت اہل حدیث تحصیل یمدن ضلع اسلام آباد تہند طرف حلقہ جمعیت ملکھناگ کے طرف جامع اہل حدیث شیر باغ انتظامیہ کے طرف سانیہ طرف امام محترم سن طرف انتظامی کی طرف تمام مسلمان ہن طرف کرن اللہ تعالیٰ تقبل اللہ منا و منکم قبول اللہ تعالیٰ کرن سن اعمال صالحات تی قبول رب العالمین کرنو تہی عید سعید آتا عالم اسلامس کرن خوشی ہنز عید آتا اللہ تعالیٰ کرن آز تمام قسم چو پریشانیوں نش آزاد رب العالمین کرن مصیبتوں نش آزاد رب العالمین کرن تکالیفوں نش آزاد رب العالمین کرن اس سارنی واقعی عید سعید آتا اس کرن اللہ تعالیٰ کامیابی تو کامرانی ست ہم کنار رب العالمین کرن بے اولادن اولاد صالح آتا رب العالمین کرن سارنی مسلمانن کرن دنیا سندر تی عزت آتا آخرت سندر تی عزت آتا سانن اسلافن کرن مغفرت یم زانو تمن کرن مغفرت تہندین احباب و اقاربن کرن مغفرت یم اسن جدا گئی تمن کرن اللہ تعالیٰ مغفرت مرد و دنن کرن مغفرت اس زندن تی کرن مغفرت سانن
سانن مالن ماجن ولن عزت دستار وقار دستار کامیابی ہند دستار اللہ تعالیٰ کرن بے روزگار نوجوانن حلال رودی عطا یم شامل امتحان سپدمت طلبات تو طالبات تمن کرن کامیاب رب العالمین کرن سارنی مسلمانن دنیاوی کامیابی عطا اخروی کامیابی عطا میونسپل کمیٹی اسلام آباد شکر گزار پی ایچ اے ڈپارٹمنٹ شکر گزار ایڈمنسٹریشن اسلام آباد شکر گزار تمام مسلمانن ہن شکر گزار یمو یت عیدگاہس اندر حاصل کرنس اندر پن کلیدی کردار اختیار کورمت تمن سارنی کرن اللہ تعالیٰ امیک جزائے خیر عطا یم اصحاب انتظامیہ اندر ونیک تامت ونکس عالم برزخس اندر برابر عبدالمجید شیخ تام رب العالمین کرنک سارنی کروٹ جنتس اندر جائے تہندین امواتن تہ کرن مغفرت سانین امواتن تہ کرن مغفرت سارنی مسلمانن کرن اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا ساری مسلمان کرن مکمل معاونت رب کرو حلالس برکت کاروبارس برکت تجارتس برکت زراعتس برکت صحتس برکت اللہ تعالیٰ تھینو پنہ کوٹھ رب العالمین تھینو اچھن ہند گاش تہ محفوظ رب العالمین تھینو کوٹھن ہند ہوش تہ محفوظ یم ماضی اتھت سانہ کور پراڑن گوبر پراڑن نیک جوڑ کرنے خاطہ صالح جوڑ کرنے خاطہ رب العالمین کرن سارنی مالن ماجن اولادن ہند رچر عطا خیر و بلائی عطا سانس عیالس بنائن سانن چشمن ہند شہجار رب دین آسمانی آفاتو نش نجات زمینی آفاتو نش نجات زبان ہند شر نش نجات ات شر نش نجات رب العالمین کرنو سکون زندگی عطا امن شانتی ہند زندگی عطا اللہ تعالیٰ کرنو کامیابی ہند زندگی عطا رب کرن سون ماہ رمضان قبول رب کرن سون قیام اللیل قبول رب العالمین کرن سون صدقات و خیرات قبول رب العالمین کرن سون زکاة ادائیگی قبول رب العالمین کرن نفلی صدقہ قبول فرض صدقہ قبول رب العالمین کرن سون منگ منگ قبول سون رکوع قبول سون سجود قبول رب العالمین کرن سانن دوہن اجابت سانن دوہن کرن اجابت سانن دوہن کرن اجابت رب کرن یمی عیدگاہ نش رخصت سپدن برونٹھی سانن گنہن مغفرت سانن عابن پردو پوشی سانن کبیرہ گنہن مغفرت صغیرہ گنہن مغفرت عابن کرن پردو پوشی رب العالمین کرن سارنی مسلمانن کامیابی سید ہم کنار کامرانی سید ہم کنار یمیت مجلس من بیمار تمن شفا پروردگار اندر من مرزن اندری شفا نبری من مرزن نبری شفا یم ہسپتالت بس بیمار تمن کر شفا یم گرن مز بیمار تمن کر شفا پروردگار یم سن احباب و اقارب بیمار تمن کر شفا عاجلہ شفا دائمہ شفا قائلہ پروردگار اس سارنی مسلمانن کر کامیابی عطا پروردگار قرضدارن ہندس قرضس کر نخوت قرضدارن ہندس قرضس کر نخوت پروردگار عیال بارن کریری نڑ مدورن کریری تاجر پیشن کریری ملادم پیشن کریری ساری مسلمان کرن انتظامیہ کوآپریشن یم کھڑا چھ تم کرن صفن اندر پنن پان پیش اچھ اعمال صالحاتن اندر سون شمار یون کرن مسلمان گسن زہید پنن پان نظم و ضبط نبر دن پیش کر ساری کرن صفن اندر یپر جائے خالش تپر کرن جائے پر کرنچ کوشش اللہ تعالیٰ کرن ماجن کوڑن ہند حاجات تروا نوجوانن ہند حاجات تروا